bako weka federally urua kwa nenga bosire this matanga kwa na yense tali yense opposition abantu bakamenya kumukereria after that nga igwa papa na bosire no mujumbo lengo jodire n'abantu bagetutu masawa umuntu minto bari tuwarengeze serikali kari tuwarengo kwa amange sasa twituli chada ngaki umaite yuzi na wora nyore ga vile tinga kangana kanga kwene tendendende tigaita gende uchari doje tukumukerere igoro gotaba ngomuntu uyo ngono tomokorere iga no korra bara ibande baguziba kwimuka twalenge gwanja nto baza gwatana nwa n'abantu baisiko enjire bono chibese chikuru guga gwatana n'abantu kerengaki ujimura amenya kundi I don't condone no nekera abantu baramira abantu ezinde ze public njengo bakandi toro igali immediately nabakani umaite abana bera abento likugwane zamangana siasa lakini ya haya abana abantu bamindu toko gende ngenje kabiri ngamune an example nekero mo morayo yo makwana lingana libe likongwe zina linge ga gijauli ngamukani women rebonyamira no muntu chorire n'abantu nindi no mungi na bumuntu na indi no muntu bwata abana n'abachukuru titoko gende ngenje kabiri iyo na botora tuwale differences inene case bono nyenze ino muri kuromana n'abantu bane mwati zagiri goro yebintu etali gento wento gane ntoko kora siasa ngenje kabiri iyo wika tutwara mazikani for each other na keko rango kuminga ayi tradition ya yarwa esaba kwa kujibeza n'abantu bayisiko batebunga genda se ino murame Matiang'i nabe serikali soko ngali bagankorere gabo omugabano kizi James Ongwae igare ngo DM mosene doitoli tangani mwaka Professor Ngeri igare ngo DM mwaka obule tole tenere success chinga kichinde nali kweba mpia makibaruete it was never an issue in fact njebuna wono mugabano Ongwae with imaite menganyire mabunire twakaranze kona ali no Ongwae nabo twabangite go chakora ngayole ngogorere chai namute omaka nonde ga nintagete konywe chai you abantu baminto we have always had these issues because they were abana banonye nabamura bale kiombeki gekugamba and so on ntobaza ko saliye kesa kugito asengenje yamangana yo abantu bayisi kubaga totebi to saliye kesa kugito n'abantu bayito uri yamangana bono munayo waziri bagotebanga